هون قدریا رادیو ریا تزش مسکوی دکن. سلاف و دمو بخیر قدارین دلال. رادیو ریا تزه اند کارم ببین تورا اینترنت بوی ناونیشانه. مالپر ریا تزه نقطه کم. ایرو شمیه 28 مجداریه. قدریا دنگو بسن هرتیه که بکن. سیشمی 24 مجداری ترکیه بالافرک شهر یا روسیای جوری سو 24 نزدیک سینوری سوریای خستخواره ترکیه راگیاند که وی بالافر روسی ازمانی ترکیه بمپیکر بو و در بازی نو سینوری اوی والاتی بو لیبلی روسیا اویک رد کریه و دبیجه که بالافر واد نو آخ سوریای دا راستی یری شیادیه الگوری که تی گوتن هر دو پیلوتن بالافری کارین خواه رزگار بکن یکش پیلوتان دم که پاراشوت الهوا بیه دنجم گلبرانش عردی به دستی چکدارن ترکبان ین سوری هاتیه کشتن لی پیلوت ددیانش علی ارتش سوریه و هات رزگار کرن و وی آنین برگه که لشکری یا نیزی باجاری دازکیه سروکی روسیا پوتین درباره وی بیاری راگیاند کش علی هفکار و پشگرین تروریستان و خنجر پشتوان کد پوتین اشکره کرد که اف پینگاوا که ترکیه دژی فرکای وان آویتیه جبو پشتوانیا تروریستانه و اف وک خنجره کل پشتامه کد پوتین دازانین که هنه کنه دخوازن هف پیمان ناتوی بخند خزمتاری خستنا تروریست دایشه لی اف یک نای پجراندن و ویج ایرو و پیو اف کریارین کرد و تول هف نای دقرتاندن پشتی که بالافر روسیه سو 24 هات لیدان ترکیه و گاوی حوالبندی خواه ین ناتوی گریا هر وها سروکی روسیه سوزاویه که داب گلی روسی که توانین میناوی و تجاری در باز نبن و اف کارک گلک بترسی داره کش آلی ترکیه و هات کرن سروکی روسیه دباری هفکاریا ترکیش آلی آبوری و گوت به بلگه و به برچاوین همو آلیان که ترکیه نفته پرین پرد کره و اف دبه پشتوانی آبوری پر بحیث اجدایشه پشتی و بیاری روسیه جوالاتین خواست سردان ترکیه نکن وزیر دروا ی روسیه سرگئی لاوروف دخویانی که دا راگیاند که وی سردان خواهی با ترکیه و هفدیتن الگل وزیر دروا ی ترکیه بتال کریه سرگئی لاوروف هروا دخواست جوالاتین روسیه کرد جبر زیده بویان گفین تروریستی سردان ترکیه نکن لاوروف هروا گوت گفا تروری یال ترکیه نکمی استا گفا تروری یال مصریه روسیا لنبر خستنا بالافر وان یا شرش آلی ترکیه و دخیانین تون دانه وزارت برگری یا روسیه دخیانی که دا راگیاند روسیا همو تکلین خواه ین لشکری ترکیه را دا سکناندن الگور دخیانی رادارین بالافرخانای لشکری یا سوریه نشان دادن که ازمان سوریهش آلی بالافرین شیرین ترکیه و هاتیه بمپیکرن دخیانی در و هات گوتن موسکوف همو تکلین خواه ین لشکری بنخری را دای سکناندن بردفکی کشکا کرملیه سروکاتی روسیه دمیتری پیسکوف درباره بیار خستنا بالافر روسیش آلی ترکیه و گوت جبوه پینگاوا ندوستانه داینا برسیوه که پیویسته دمیتری پیسکوف پایتخت روسیه بجاری موسکوی دا کنفرانسی که چاپمنی دا درباره خستنا بالافر شهر روسی آلی ترکیه و آخوی دمیتری پیسکوف راگیاند راوستاندن گشتن ازمانی ین نابر روسیه و ترکیه اینا به مجارا گوتو بیجان پیسکوف هرس بونا خال هم برخستنا بالافر روسی آلی ترکیه و آنیزمان او گوت کش بروی بیاری افگالک دلگرانه همه ویروشی آمریکای درباره بالافر روسیه دا دخیانی دا آمریکای درباره بالافر شرعی روسیه یکش آلی ترکیه و هات خستن راگیاند او نه دناو دانه رویتر سرزاری رایدره که آمریکی و راگیاند هزین آمریکای تبر بیاره خستن بالافر روسیه یاش آلی ترکیه و نبونه سروکی آمریکای باراک اوباما جی درباره خستن بالافر شیر یا روسیه سرسینوری سوریه و ترکیه گوت مافی ترکیه هی قادا ازبانی خو بپاریزه و هرها راگیاند او ناتو لپشتا انقرینه پشتی خستنا بالافران روسیا سر آخا سوریهش آلی ترکیه و باراک اوباما به تلفونی رجیب طیب اردوگان را آخوی و بحث خستنا بالافری کرن اوباما پشکریا واشنگتن و ناتو بو ترکیه نشان دا و گوت که جمع فی انقریه که برگریر ازمانی اولاتی خواه بکه شالی خواه و اردوگان درباره او یکی گوت بالافر روسیا دربازی آخا مببو لما مافی میه که ام ازمانی خواه بپاریزن هر وقت دوی پیوندی دو هر دو آلیان تکسل سرویه که کرن که دوی اف پرسگریک آلسترد نبه سردخواز ترکی همو وی واری ناتو بابا یک لسکون بود
Piloti balafira su bişçar ya Rusya ko seşemi bişçarî mejdari şalê Türkiye ve nêzik sînorî Sûriyê hat xistin û ev bixwe ji birinê Filîtiye Konstantin Muraxtîn daxuyaniyeke rojnamevaniyê da ragihand. Tirkiye ti agahî derbarê wê yekê da ku sînorî Türkiye derbas kiribûn û ezmanê Türkiye bin pê kiribûn nedabû wan. Konstantin Muraxtîn got, tenê bi deqeyekê jî balafira me sînorî Türkiye derbas nekir û neçû ezmanê wî welatî. Ji bilî wê yekê ti hişyarîn dîtinî û bihîstinî ji alî balafirên Tirkiyeyê ve negîştin me. Muraxtîn herva daxiya kirin ku ev baş şerezayê deverê bûn û ev piştrastin ku sînorê Tirkiyeyê derbas nekirine. Hêzên komandoyên Sûrî û Rusya bo dîtina pîlotê hema vê rojê dest operasyonê kiribûn û karîbûn rizgar bikin û derbasî balafirxanaya leşkerî ya li navçeyê Lazikî ya Sûriyeyê kirin. Operasyona rizgarkirina wî pîlotê Rusî zêdetirî 12 saetan dom kir. Di operasyona komandoyên Rusya û Sûriyeyê de herwiha helîkoptereke Rusyayê jî ji aliyê çekdarên dijbereyê ve bi rakêta Amerîkî hat têkbirin. 25 mejdarê milîsên Tirkmen yên Sûriyê ku Enqere piştovanî li wan dike vîdyoyek belav kirin ku tê de dihat nîşandan ku termê pîlotê Rusî destê wan daye û milîsên Tirkmen li dora termê wî kombe bûn. Piştî wan pêşatan Rusyayê ragihand ku piştî wê bûyarê sîstêma bergiriya ezmanî ya mûşekên ji erdê bû ezman ya S-400 şandiye Sûriye û dê balafirxanaya Lazikî ware bicîkirin. Ji bo parastina balafirên xwe yên Sûriye û herva hêzên xwe yên leşkerî li wî welatî ev biryar daye. Berdevkê Wezîrata Bergiriya Rusyayê Igor Konashenkov ragihand Rusyayê ev devere ku balafira wî welatî hatibû xistin dijwarî bûmebaran kir û çekdarên li wê deverê temamî hatin ji nav birin. Piştî ku roja sêşemê bîşçarê mijdarê Tirkiye balafira Rusya ya curê Su-24 li nêzîkî sînorî Sûriyeyê xistxwarê û yek ji pîlotên Rûş alî milîsên Tirkmen ve hat kuştin, Rusyayê bîşeşê mijdarê ev dever bi dijwarî bûmebaran kir. û bi gor Wezareta Bergirî ya Rusyayê hemû terorîstên li wî cî hatin ji nav birin. Rusya daxwaza Tirkiyeyê bo pêkanîna civînekê red kir. Wezareta Derve ya Tirkiye daxwaza darxistina civînekê li gel Rusyayê dike û Rusya ji wê yekê red dike. Berdevkê Wezareta Derve ya Tirkiye Taner Bilgiç daxuyaniyek rojnamevanî da derbarê civîneke navbera her du wezîrên derve yên Rusya û Tirkiyeyê da got. Pêvendiyeke telefonî da em her du alî li ser yek nêrînê bûn ku hûrgiliyên dîplomatîk û leşkerî navbera Tirkiye û Rusyayê da werin guhirtin. Berdevkê Wezareta Derve ya Tirkiyeyê got biryara dirojên bê da her du wezîr civîneke dar bixin. Hember vê daxuyaniya Wezareta Derve ya Tirkiyeyê da berdevke Wezareta Derve ya Rusyayê Maria Zakharova bersîv da ku wezîrê derve yê Rusyayê Sergey Lavrov daxwaza hevkarê xwe yê Tirk bû encamdana civînê red kiriye. Rojnameya Brîtanî Financial Times dibêje ketina balafira şêr ya Rusyayê û alozbûna pêwendiyên Tirkiye û Rusyayê dê bibe sedema wê ku Moskov xwezîdetir nêzîkî Kurdên Sûriyeyê bike. Rojnamayê di raportekê de behsa bandora wê bûyarê li ser pêwendiyên Tirkiyeyê û Rusyayê û xêra wê aloziyê ji bo Kurdan kiriye. Nûçeyê de hatiye gotin ku her çi qas rayedarên Tirk û Amerîka gotine ev naîlin aloziya ku ji berketina balafira Rusyayê derketiye zêde mezin bibe li êdî li Sûriyê hevalbendî û hevpeymaniya li dijî Daişî dê hêsan û mînaberî nabe. Wê rojnamayê biyanî herwiha behsa xêra aloziya navbera Rusya û Tirkiyeyê ji Kurdan re jî kiriye û ragiyandiye. Yek ji bersîvên ku Rusya hin berketina balafira xwe ji aliyê Tirkiyeyê ve bide ev e ku xwezîdetir nêzîkî Kurdên Sûriyeyê bike û zêdetir alîkariya wan bike. Ev yek dê Tirkiyeyê hêrs bike. Balafirên Rusya li nêzîkî sînorî Tirkiyeyê kamyonên ku ji Tirkiye derbasî Sûriyeyê bibûn dan ber bombeyan. Dencamê de 7 kes hatin kuştin, 10 kamyon jî şewitin. 25 mijdarê li devera Ezazê ya Helebê û nêzîkî sînorî Tirkiyeyê kamyonên ku ji derî Kilîsê re derbasî Sûriyeyê bibûn ji aliyê balafirên ve hatin bombebaran kirin. Li gorî medyaya Tirkiyeyê divê bûyarê de 7 kes hatin kuştin, 10 kes birîndar bûn û nêzîkî 20 kamyon jî şewitin. Hinek çavkaniyên Tirkî dibêjin ev kamyon ji aliyê saziya alîkariyên mirovî ya Tirkiyeyê ve hatibûn şandin û barê wan jî alîkariyên mirovî bû. Lê rayedarekî wê saziyê jî gotiye ev kamyon neyên me ne. Tê gotin ku Rusya bûyekê dixwaze tola balafira xwe ya ku roja bîşçarê mehê li ser sînorê Sûriyê û Tirkiyeyê ji aliyê balafirên Tirkiyeyê ve hatibû xistin veke. Heta niha ne rayedarên Tirkiye ne jî yên Rusya tiştek li ser wê bûyarê negotine.
دن فروکین جنگی ین روسی بابایی که پر دجوار برسیو ترکیه ده و بیترش آلی آبوریوا. آزازی بیترش سدی تانکرین پترول دایشی که دریا آزازی دربازی ترکیه دوبون و دو کامیون باری چکان کش ترکیه بو حلبش انیا النصره را دهات شاندن تف بفروکین تک دا و شوتاندن. هر وقت دوی نوبری دا چلکوان سیاسی کانتون افرینی اماجب ویکی دکن که افتان کرن نفت و پترول که ترکیه دایشی کریه و بری ازازی دربازی نو ولات خود کر اف توایی هاتن شوتاندن که دربک مزنه ترکیه را و اف دو کامیون که ترکیه شکومن چکداری این تروریست را دشان که فرکین روسی هر دو کامیون تک دا و شوتان اف جی گلک و تداره که پشتی خستن افریقای سو بیشتر یا روسی شالی ترکیه و لروجلاتی بجاری شنگالی گورک دن یا کومی یا ازدیان ینش آلی دایشی و هات بون کشتن هات دیتن. تی گوتن ینکو دوی گوری دا هاتنه و شارتن همو پیرجن و پیرمیرن. اندامه کی کمیسیون ناساندن جنوسید شنگالی روزنامه‌وان را گوت ام هاتنه ور جبوک بلگان کم بکن و جنوسید کالور قومی نشان بدن. جروج کو شنگال رزگار بیه حتی نه هری کم سه گورین کمیاتنه دیتن. پشتی آزاد کردن شنگالی ویگاوی جبو بهز کردن اولکاریا نوچه کارت کرن. به آرمانجی در دور هریمی خندق دینه کلاندن. درباره مجاری دا برپسین هزین پیشمرگد بیجن. اوا قناخ یکمه. وید قناخ دوام داشی بو اولکاریا هریمی کارت درجی بینه کرن. فرمانداری هزین پیشمرگل شنگاری ایزدین سدی رگیاند که خندق کل دور شنگالی تکولاندن گلک فره شتل و زیر و شیخ در دست بیده که حتی ریا شبابید 7 کیلومتر با کوری شنگالی دگره درجه خندق جی نزدیکی 6 کیلومتریه. هفتیا بوری آواکرن شنگالی دست بکر. ریبریو ری و پران دست بچه کرن و نوکرنا ری و پرن دوری شنگالی کش آلی دایشی و هاتبون تقاندن کریه. پشتی که باجاری شنگالی و گندن وی دوریش دست دایشی هاتن درخستن قناخ نو آواکرنا وی دوری کردستانیشی دست بکر. دایشی هر تشت ویران کر خانی و پرا تقاندن. حتی نها چار پرا دوری شنگالیش آلی حکومت کردستانی هاتنه چی کرن و نو کرن. هرچی قص شنگال فرمی گریدای حکومت داوندی یا عراقی جی لی بغدای حتی نه یک دینار جی آلی کاری ندای شنگالی. حکومت حریم کردستانی داخواست شکتی اروپایی کرد که دنو آوکرنا شنگالی دا بشدار ببن هر وها زیدتر آلی کاری هزین پیشبرگشی بکن. 27 مجدوری 37 سال سر دامزراندن پارتی کارکرین کردستانی پیکی را در باز دبن. او پارتی لگندکی گریدای نافچه لیچی یا سرب آمده و هات دامزراندن و ریبری ویجی حتی نا عبدالله اوجالانه. لی بلی اف 16 سالن که ریبری وی پارتی زندانی دایه و نکاره ریبریه که راست شپارتی خرابه که. بریا آوابونا پیکیل کردستانی هیوین گل شکستی بون. هر سرلدانن کردستانی بسر نکته بون. نوی کردیتی سوچ دهات دیتن. کارکر گندی بیمجال ما بون. خانده کار نو چپین ترکاندا جیدی گرتن. باکوری کردستانی به نوی کردیتی تخبات تنبو. PKK ده چند قناقن جدارا درباز بویه و نزیکی 30 سالیه کل دژی ارتش ترکیه ده شرکی چکداری دایه. وان سالان PKK دیروکا برخدانی نویساند. دوی ریدا گلک شهید دان PKK بالا جیانی کشاند سر کرد و کردستانی. لی ای سال باجاری آمده یا باکوری کردستانی او روش به بدنگی در بازده به. لباکوری کردستانی جه 33 حتی 36 سالوگر دا مزراندن PKK دا وک فستیواله که نوچه لیچی یا سرب آمده را دار دکت خلق و سیاست مدار و اندامن پارتین سیاسی دوی فستیوالی دا بشدار دبون و او روش پیروز دکرد. لی ای سال جبر قدغین هاتن و چوینه و درکتن درو و شر و حریم لشکری او جالاکی نایل دار خستن. حتی نه تا آلیه که بریارد ندایه که بوی جلوکی رابه. لی سالین بوری جگوری حتی نسیبینه وش آمده حتی وانی دامزراندن PKK گلک نوچین داد پیروز کرن. اپراسیون هزین کردین روجاوا دومن. چند روز بریان ها هزین کردین روجاوا و هزین سوریه دموکراتیک اپراسیون خود دومینن. تمن دم اپراسیون شنگالی دست بکر هزین کردین روجاواجی دست اپراسیون گند و نوچین حسکی کرن و انجام اپراسیون دا بدهون گند و نوچهش دستی دایشی دا رزگار کرن و سینورین شنگال و حسکی گیاندن هف. دستدم اوان اپراسیونان ری ین دایشی ین گرنگ هاتن برین. بالافرین شیر ین ترکیه بیشتری مجداری کامپین PKK نوچه زخول سرسینوری باشور و باکوری کردستانی بمباران کرن.
الگور اگایم بالافرین شیرین ترکی یریشی کامپین پارتی کارکران کردستانی یین باشوری کردستانی کرن دانه بر بومبیان بالافرین شیرین ترکیه بری دست بکرنا بومببران و بنگین بکه ازمانی دوری گریان و مجولی کم کرنا اگایان بود. هفتیو چی اتومبیل هفسروک HDP صلاح الدین دمیرتاش البجاری آمدش علی هنه کسان و راستی یری شکیات لیل گورو زانیاریان او بیزیان الکشتنی رزگار بیه دمیرتاش تویتر دا درباره وی بیاری دا راگیان دیه که دما جبال فرخانای آمده دا چومال خوش علی هنک چکدارین نناس و کتیه بر یریشی لیش هفلو کشتنی رزگار بیه دمیرتاش دوی تویتا خدا تبیجه مرن عمری خودیه وی روشک بی امی بمرن لی یا گرینگ اوکو بسر بلندی و دریا اخ و نشتیمان خود بمرن الگور انجام لیکولینا هیزن املکاریا آمده دربه کل اتومبیل دمیرتاش کتیه نیا گله و چکانه دبکو تشتکی دلنی کتبو و بیارجی دمکی دا پیک هاتیه که صلاح الدین دمیرتاش و پارزوانی وی اتومبیلی دابونه جیگری یکمین یه سکرتاری گیشتی یکتیا نشتیمانی یا کردستانی کسرت رسول علی جبو یریشه هوانا و تروریستی دجی هفسروکی پارتی گلن دموکراتیک صلاح الدین دمیرتاش شرمزار کرد. هفسروکی پارتی گلن دموکراتیک صلاح الدین دمیرتاش کش آمریکای فرمی هاتیه و خواندن وی روژ یکی کانونی بجداری کنگری و پیمانگه رجلات نوین ببه و وی گوتاره که درباری رفش ترکیه و پروسی آشتی و چارا سرکدنا پرسا کردی پیشکش بکه. قدغه درکتنا درو یکش سیزدی وی مهیوا لباجار نسبینی یه باکوری کردستانی هاتو بو راگیاندن رابو بشتی 14 روزان 25 مجداری دون سبی قدغه درکتنا درو نسبینی رابو قایم قامتی نسبینی دخیانی که دا راگیاند قدغه درکتنا درو کش بو پاراستنا جان و مالی ولاتین هاتو بو راگیاندن ایرو دون سبی خلاص بو دناوان چند روزن که قدغه درکتنا درو نسبینی هاتو بو راگیاندن شرکی گراند نابرا شروانن هپگه و هزن ترکی دا درکته بو شهر دو آلیان جی کشتی و بریندار هنه هر وها الگوری آگاهیان دبیار نسبینی دا نکسین سیویل جی جیان خوش دست داده و هنک جی بریندار بونه لی حتی نا امارا راست نایزانین یکی ناین پاراستنا گل راگیاند که یریشن ارتش ترکیه دجی شروانین وان بردوانن YPG داخیا کرن ارتش ترکیه هفتیا بوریجی یریش هزین وان رجوای گریسپی کرن نویندا راگیاندنا یکی ناین پاراستنا گل داخیانی که دا راگیاند یریشن ارتش ترکیه دجی شروانین وان بردوانن هر هات گوتن 25 مجداری بشف چکدارین دایشی جی یریشی گندی قرکوساق رجوای باشوری کوبانی کرن و روشک بریجی چکدارین دایشی گندی زورمخور یا رجوای کوبانی تو باران کرن YPG دبیجه که 24 ماه بوری و ارتش ترکیه با یکی راست یریشی هزین وان دکه لباجاری آمدی یا باکوری کردستانی 3 پلیس بریندار بود چندک بریان حال باجاری آمدی بر نخاشخانه زاروگبونی یا جنان تا بخچلاری دا یری شکل دجی کاروان پلیس هم پیکات و دنجامی دا 3 پلیس حکومت ترکیه هاتن بریندار کرن لی درباری وی بیاری دا حیان هاتو آلیان خانه گرتنه دنگ و بحثن جیانی سرکومری ترکیه رجب طایب اردوغان برسیوان گوتنن سرک روسیه ولادیمیر پوتین ین ترکیه الگل دایش بازرگانی نفته دکه و دست مدا بلگه دا اردوغان درباره وان گوتنن پوتین دا گوت ویجاری دبیجن که ترکیه دایش نفته دستینه کسین رایدر وان دبیجن گلک شرم خالیل سریان جه که ترکیه جی نفت گازی دستینه اشکرانه ام دوی مجاری دا هریزی ده گازی روسیه دکن درجه دیامین دا امش ایرانی دکن ینکو ایدیو دکن وکی امش دایش نفته دستینن مجبورن که وی ایدیو خو اثبات بکن اردوغان هر و ایدیو کر که دایش نفتا که در دخد دفروشه سروکی سوریای بشار اسد سرکومری ترکیه رجب طایب اردوغان سرگوتنا سروکی روسیه ولادیمیر پوتین ترکیه هیچ بو بالافر میا خستی لیبورینا خو نخستی گوت ام لیبورینی نخوازن بلا علی سینوری ازمانی من پیکرن لیبورینی بخوازن 26 مجداری سروکی روسیه ولادیمیر پوتین و سرکومری فرانسیه فرانسوا هولاند جوینه که هفبش یا روزنامه‌وانی پیکانین سروکی روسیه ولادیمیر پوتین کنفرانس روزنامه‌وانی دال مسکو ولی پایتخت روسیه دا گوت آلین هلمبرگ تروریسمی جود ستانداردیه دکن و آلین دایش را پیوندین کریمینال آوا دکن با آگر را دلیزن ولادیمیر پوتین دیار کرد که روسیا به فرانسیا را لسر پف گویرتنا زانیاریان الهف کرنه سروکی فرانسیا هولانجی راگیان هر دو آلیان لسر به هفرا شرکتان دجی دایش الهف کریه و هروا درباری بیه که دکل دجی کمی دنین چکدار یریش نی کرن هزرین وان وک هف بیه
سرکومر ایرانی حسن روحانی هلوستو فرمی ایرانی درباره سرخستن بالافر روسیش آلی ترکیه و دلگرانی خو آنیزمان و او یک کاره که هری مترسیدار و دفدان بر پشروا بناف کرد. روحانی هر و حشیاری دا ترکیه مشک و بالافر نلیستوکن زارو کانن. بیویسته موسکو و انقره ری دوباره بیارم وی آوایی بگرن و او یک جی بریا آرامبون و هشمندی. روحانی داخواست همو ولاتین جیانی و بتایبت ولاتین دوری کرد که دشری دژی تروری دور رجلات ناوین دا یک بند. هفتیابوری رادیو اسرائیلی دنچه خود بگور چند چفکانین آگادار ین اولکاری دیار کرد که روسیا دخوازل باکوری سوریه آنکول رجوای کردستانی دولت کردی هبه. رادیو گود تایبت پشتی خستن افریقای روسی شالی ترکیه و اف دخواست روسیای جی زیدتر درد که پیش. رادیوی زیدتر جی گود روسیا آلیکاری ده کردن سوریه و دنوا واندا هفکاریه که هر و روسیا دخوازه همان هنگی و پیوندی دنبر کردان و رژیم سوریه دجی باشتر ببه. روزنامه معارف یا اسرائیلی جی در راپورت که خواه هشبار 25 مجدار دادنویسه ترکیهش نهاو هاش وی مترسیه دزانن که روسیا پشگرید ده دولت که کردی باکوری سوریه. روزنامه هر وقت بیشه روسیا دخوازه دولت کردی یا روجوا و باشور جی هف بگرن. هر وقت بیشه برجیواندی هف بیش یا روسیا و اسرائیلیه که دولت کردی بی آوا کرن. وزیر بری یه در و یه بریتانیا ویلیام هنگ گوتره که دانویساندیه بلا ولاتین روجوا بهورو همو هزاخا روبروی بترسیا دایش ببن و بتا آوایی شاندن هزه بوی شلیل عراق سوریه و نکشن. وی دیپلماتی بریتانی بحث پلان سیاسی جدکه و دنویسینه لگل روبروبونا لشکری دوی پلانکی سیاسی جی بونوچه هبه اگر پلوشاندن پیمانو سکس پیکت جیبه. وزیر بری یه در و یه بریتانی واگود دوی بریتانی و ولاتین روجوا بری خوابدن چند جارسرین سیاسی نو بو عراق و سوریه جبر کو بریو 7 سالی جی 1916 سالی سینورین وان هر دو ولاتل جالی دیپلماتین بریتانیا و فرانسا هاتبون خس کرن و گرگ نها اف سینور بین گوهرتن. ویلیام هیک وادو ماند اگر برپسین عراق و سوریه نکرد همو پیکاتین ولات خواه بگرن و بهورا بجین باشترین جاره سری اوه که جواکو ناف دولتی بخواه وان هر دو ولات دا بش بکه. او دیپلماتی بریتانی بو پرچکرنا عراق کردان و اکمیناک دینه و دبیشه او کاری خواه با یکی سرکفتی بریوات بند. هیک گوتار خواه وها قداند. پرچکرنا وان هر دو ولاتان خطرناکه لی پرچکرنا وان پر باشتره و دمو نمانا پیمانا سکس پیکت و نو خسکرنا سینورین ولاتان هاتیه. گدارین هیجا او بو بشانا دنگو بحث نفته کی شر چار پرچین کردستانی و کردن دیاسپروی هر و نوچین نونتوی اجاره کدن هفتیاتی دیسال سروی نومنیشانی بنجام نوچین هفتیه کی امی راستی هبین اما دکار و ریوبر برنامه نوچین یا رادیو ریتزه با راست ترکیه حتی نی وشانا نو بمینند نو خیر و خوشیده.